Željela bih da vam prenesem na neki malo drugačiji način kako uspjeti u Nemačkoj i upisati Ausbildung. U Nemačkoj sam od svoje 17. godine, imala sam veliku želju da promenim mnoge stvari u svom životu. Kada razmišljate da odete u drugu državu, prva i osnovna stvar je da potpuno promenite svoj način razmišljanja. Najveća greška je što mi odlazimo u potpuno drugu kulturu, a želimo da zadržimo staro razmišljanje. Zbog toga veliki broj ljudi doživi kulturni šok i osjeća se da ne pripada tom društvu. Da biste uspjeli u Nemačkoj, osnov vaše promjene treba da bude učenje jezika i poželjno bi bilo da se upoznate sa raznim zanimanjima, gledajući oglase i poslovne ponude na internetu. Ovo sam istakla jer je mnogima ideja da upišu bilo šta i tu može nastati problem motivacije na radnom mjestu. Koliko prvo raščistite sa sobom šta tačno želite i malo proučite način poslovanja na internetu, već ste napravili ogroman korak na svom putu. Najveći problem je naći posao u struci ukoliko se traži previsok nivo nemačkog. Zato u procesu učenja možete naći neki posao ili upisati Ausbildung. Ukoliko već znate šta ćete upisati, ovo su neka od najčešćih pitanja koje je poslala Jelen. Prvo pitanje. Preko kog sajta mogu da konkurišem? Moje iskustvo govori da je najbolje direktno se prijaviti u firmi koju želite da radite. Zbog nižih plata mnoge kompanije žele da zaposle nove učenike. I tako ćete ispeći sve prevare, agencija i ostalih objava na internetu. Nekada vas odbiju jer su pune, a ne zato što ne veruju u vas. Ja sam, na primjer, svoje CV slala i hotelima koji nisu stavili oglase, jer sam pretpostavila da traže nove radnike, a za neke druge oblasti možete pogledati na internetu. Jednostavno ukucajte Ausbildung i ime oblasti koje vas zanima. Drugo pitanje. Koliko dugo se čeka viza za Ausbildung? Moja prva viza je bila sportska, tako da sam ovu samo produžila u Nemačkoj. Tako da nisam prošla kroz ceo taj proces. Mojom nekom logikom je da se čeka dosta manje nego za običan posao. Možete slobodno pitati Dina sa kanala Gastarbeiter jer se on bavi tim podacima oko zakona. Treće pitanje. Koji nivo nemačkog je potreban? Ovo naravno zavisi od samog Ausbildunga. Za neke poslove čak ni nije potreban jezik, pa je dovoljno da samo možete da se snađete na intervju za posao. Da umete da se predstavite, da razumete šta poslodavac govori i kada treba da počnete sa radom. Kod poslova gdje je velika manjina radnika, možete se provući i sa engleskim. Četvrto pitanje. Koji mi dokumenti trebaju za to i da li je potrebno da imam pare u banci? Kada sam se ja prijavljivala za sportsku vizu, sve podatke, sve formulare sam skinula direktno sa sajta Nemačke ambasade u Beogradu. Tu možete preuzeti i pogledati za bilo koju vizu šta vam je sve potrebno. Ukoliko zarađujete ispod nekog minimuma za život, potrebno je da vam neko potpiše i da garantuje za vas da imate dovoljno novca. Koliko para vam je zapravo potrebno zavisi od toga gdje želite da radite i kolika će vam biti plata. Ukoliko neko ima iskustva s ovim, neka mi napišu u mailu pa ću napraviti novi video samo o tome. Danas sam igrom slučaja dobila Ausbildung svesku, gdje svake nedelje moram pisati šta sam radila u hotelu, u kojoj sam oblasti bila i šta sam naučila, kao i šta sam radila u školi. Sada ću vam pokazati kako izgleda ta moja sveska. Naravno, naručila sam je sa Amazona, pošto gdje bih drugo. I evo, ovako izgleda ta sveska, obično je plava, možete ovdje da popunite svoje podatke, kao i na ovoj prvoj stranici. Kada ste popunili te neke osnovne stvari, onda možete da krenete da pišete i imate ovako neki papir. U ovim velikim poljima tu pišete šta ste radili u tom preduzeću, nešto stavite na internetu kao da ste novo naučili, ovdje dole pišete u školi šta ste radili, stavite da li ste pisali neki test, koliko je sve to trajalo i onda sve to odnesete na potpis. Naravno, trebalo bi da nosite svake 2 do 3 nedelje, ali uglavnom učenici nose na godinu, na pola godine i pišu 3 do 4 puta godišnje umjesto svake nedelje. Peto pitanje. Da li može da se živi na mesečnom nivou od novca koji se dobije na Ausbildungu? U prvoj godini je praktično nemoguće, jer osim osnovnih troškova života su tu i troškovi useljenja, kupovina namještaja, možda neke male popravke. Bez ikakve pomoći sa strane je praktično nemoguće. Jedino ukoliko imate mnogo sreće da firma u kojoj radite ima neke stanove za vas, da se škola nalazi u gradu u kojem radite i sl. Zato je važno prije toga uštedjeti ili naći neki posao.
dok se neke osnovne stvari ne budu sredile. Ja sam, na primjer, u prvoj godini dobijala oko 500 evra, gdje su mi računi bili oko 350, a 150 mi je koštala karta za voz. Znači nije mi ostajalo ni za hranu. U drugoj i trećoj godini se sve mijenja kako i vaša plata raste. Tako sam u drugoj godini dobijala 600 i nešto, a sada 760. Vi zapravo zarađujete i više od toga, ali vam se automatski oduzmu svi porezi i sva osiguranja. I posljednje pitanje je da li postoji ograničenje u godinama. Ne postoji nikakvo ograničenje. Moja najbolja drugarica iz odeljenja je završila fakultet za jezik i obali Slonovače, a sada ide u moj razred. Ukoliko se psihički pripremite za kulturni šok i naučite nemački jezik, neće vam biti problem da se snađete i da upišete Ausbildung.